impact news bu miyeng tabir ba pum nama pu tha khuding ki ani shube irai amasung mari shube irai da puthok cheri ba Wayel Watem ki maiki de ki sanok jam Shyamcharan na impact news yemgir ba pum nama pu taram na okcheri tha magi ani shuba amasung mari shube irai da aikoina ain amamam lokhat chatuna khanajai ngasi aikoina lokhat chagadori ba ain asi phasa 2006 the Food Safety and Standard Act 2006 masigi act asigi maramda nainabi damakta ngasi ai nakta aikoi studio sida lengjen duna leibire ai ahanba case Kh.Samarjit hojik Manipur High Court ta practice tawduna leibiriba ai marup Kh.Samarjit ani shuba ai haki case na hojik ai ngasigi makhada designated officer oina leibiriba ai marup T.Brojendro Khaba Brojendro Khaba su ai hanga haijeru budagi hararo ya birakpui damakta ahamukta taramna okchari karigi damak aikhoi gi laipak taibang miyoibagi chinjak asida the Food Safety and Standard Act 2006 lairibano haibasi food safety sungsoi soidraba aikhoi gi taibang miyoida chagadaba chinjak amasung standard khalchak chana yaurba aikhoi chagadaba chinjak asida kanana kari kaidobagi damakta ek asi chalairibano haibutugi nainabagi damakta ina ahanbada aigi marup ahanba Kh.Samarjita masigi background history amasung masigi objects amasung masi kari damakta silent feature lairibano haibasigi matangda aikhoi imagi garbada lairingida chak chaba chinjak chaduna aikhoi hingai amuk imagi garbadagi thokla aba matungda aikhoi imagi khomlang chak chaba safety and the standard oiba khomlang thakuna aikhoi hingai aikhoi ngasi edal gi thakte yauraba kan asidadi kari gi chap chaba amasung khal kaidarba chinjak chaba phanglakribano haibasigi matang aswaida oirongani ngasi gi laingak loi singsina Food Safety and Standard Act 2006 haiba chalairaga taibang miyoibida chap chaba khal yauro amasung chap chala chef oiraba chinjak pijagadabani haibasigi matangda lobisi masigi ek asigi maramda ahanbada kharatang sugaina takpinaba aigi viewers singsi mangda thambisi Kh.Samarjit masigi tanjasi pibi bugida mutta dan hojik kogi tamu sanona yama sanona haibigriba miyoibagi hingbada changdaba yadra chinjak haibasi na marigoi kogi khwaidigi maroiba basic essential adugi potuni adana chinjak haiba pochi yaudgadi miyoibasi hingba yaroi adana chinjak haiba pochi kamaina hygienic oina yamna kamai tona consumable form da without any contamination, without any ayan tuyan tawdina masi kano tawnabagi damaktani akoina legislation ama daka leidana tawi other right after independence 1954 the Food Adulteration Act haidana ama sembigre Food Adulteration Act sigi makha different orders meam then essential commodities ki makha different orders meam le then act si yamna multi-dimensional or multi-departmental or paduna marum orga Sagi functioning da natragana registration of natragana licensing ki da hairo multi layered or panina madan white of a port ama haidi layer podino marum orga right from 1998 Prime Minister ki Committee on Trade and Industry na subject expert kara siamaga sagi food and agro industries ki law si consolidate taunaba haidi si comprehensive or integrated or haidi port ama khatang da Tauraga single window system gi form the proper yanubidam study ama tawdaka lay hen subject expert ama same dana sagi prime sagi council trade council duna subject form to subject expert tuni aduna recommend si comprehensive legislation ama masigi food laws hi oino punchal laga ama khak sem gi daka lay re haibagi habit recommendation ama tawraga amok kitang sarkar gi matam de kitang sarkar gi flexibility haidi ngai stable work taw ko tabam yam lebuduna amok po tumi lagraga 2004 damo Joint Parliamentary Committee on Pesticide Residues da ngai 1998 gi Prime Secretariat Council duna chathariba po tu amok makha chatharak ne gi tong tamuk manamuk yengchal kan da amok ma ngai same train du ni haijeri je amok
हाइदि सिंगल रेगुलेटरी बॉडी अमा कॉन्स्टिट्यूट तौनबगिदन कन्वर्स बाय कन्वर्सिंग ऑल फूड लॉस सी तौनबगिदन रिकमेंडेशन मचांग लाए देन 2005 ता 12 report ni standing committee on agriculture parliament ki standing committee na masi ki haiba ngasai ki 1998 ki all along changjal aiba ngasai ki activities me amdu masu thujan ba expedite to daga leire haidana expedite to sanna gi dong integrated food law ma semna gi dong ta na mari gi 12 report si head standing committee ki lagu gi di ngasai ki law commission da matam gi law commission da adui ta ga di member secretary da haire akoi gi concerned department sing gi international gi oiba developing developed countries in the scenery of food laws in Yangzelu, then international covenant, international agreement, draft Kanoma formulate food safety and standards bill 2005 Masi formulate then formulate bill though it was placed before the both houses of parliament and having been passed by both houses of parliament and it got the assent of the president on 23rd of August 2006. Adudagidi masi food safety and standards act haiba 2006 ki act since 23/8/2006 gi sanaba hogre then masi ki aims and objects si ngasai consolidate over food laws me andu punjal laga consolidate tawraga madigi connected and incidental oiba mayam du nainanab gi dongde at the same time central level da one authority called the food safety and standards authority of India FSSA FSSA ko daineri normal common parlance da asigi haibo bodies is formed tore body masigi bodies na maram oraga entire enforcement and the enforcement mechanism machineries mayam ji masigi fasai haibo masigi authority food authorities national level theme food authorities na entire kanosi yangjallaga masi axi chanaba hogre hojikti adana sigi makhadani koi registration license bi ke doiba khokadoba then license to ki conditions violate tawraga na kai to ko khokadoba mayam si axi da yaure then axi ki makhada some 8-9 regulations 2011 ki semba hore 11 ki regulations mayam seme then ngasai ki registration ki licensing ki bo harasu then ngasai ki packaging ki bo harasu then ngasai contaminants kyam na yawi additive komai hakuni adu tawguni khokuni habi mayam regulations mayam 8 to 9 regulations sigi axi makhada frame tawraga hojiki chanaba masi horaga lairabani अच्छा मसी की बैकग्राउंड हिस्ट्री सु थंबीरे लोइना आइनमा अखोई की लेपा असिदा चतनरे हाइबसिमा लेरे रजिस्ट्रेशन तौगदोरिसी फूड इंडस्ट्री सिंगना फूड पुथोप कांगबुबुनी अमसुंग एग्री इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री सिंगबु सखंगची असिगी मखादा ताइबुंग मियोइबना चागदब चिंजाकसी पुथोकदबनी हाइबसिमति ताकपिरे at present I designated officer da mulakchen ni sida hauji aikoi na chari ba chinjak sing si aina si makada sung soi de na loi da oirabra safety oirabra ama sung standard oirabra oidra na hauji field da thengna bi ba singdu myam da kitang paudam bi si T.Brojendro yan han ba makta da hangbi ki ba wahang da safety oirabra haipasin What we mean by safety? Safety haibadi karino. Masini ako na hanba da kangba tangay padabali dise. Safety means physically, chemically, microbiologically safe oiragadi. Ako na sagadu ba chinjak siya. Masi ako na safe oiraya na lawgana. अच्छा Physically, what we mean by bint? Ako na physically hairga kari kangnagani. Ako na sagadu ba chinjak ama. Sagadu ba chinjak tu day da palm da ba makalgi adulterant haibadi khudam oina panjarabata cheng haijagi cheng haibasi angobo posak amane hairiba angobo posak hidida nung angobo yansalli bora matu yansalli makal makha kyagi asugumba yansan basya physically akoina thengdaba pot amane adu oragadi akoina yansalli ba potsi leiragadi chari ba cheng sya that is not safety masi safe oidre then chemically there are so many chemicals akoina chari ba chinjak hidai palm da makalgi health hazardous oiba chemicals kaya ama food business operators singa sina farm singa sina manufacturers singa sina malpractice towi yanjalli that may causes health hazard like cancer na singba laina kaya ama thohalli then atopa amana microbiologically means akoina chaga dori ba chinjak asi package to matamda natragana fermented oina thamba matamda
unwanted oiba microorganism khudam oina panjarabada se E. coli, Streptococcus aureus etc. asina chingba mayam yaurga aduguma potu yauba chinja adu charuraga khong hamba diarrhea tauba amadi makal gi giddiness ko ngauba vomiting tauba so many things asugumba makal gi chinja ase yauba charuba taragadi aikoina kari haigani physically chemically microbiologically safe oidaba taragadi aikoina chariba chinja ase masi aikoina safe oi ena haibiyati maram maduna akoi sar lawyer na so haibi gre the Food Safety Act rules and regulation haibase Bharat Pumbada 2006 ki 5th August 2011 dagi Bharat Pumbada chatna khare hairiba Bharat Pumbada chatna raba asigi matung dagi di the Food Safety Rules and Regulations 2011 haibasigi makha sidaida yamna specific oiba chapter ahum khak yauri hairiba chapter ahum sigi manung sidaida koi gi state ki level da ai panjage Commissioner of Food Safety haidana amal lai hairiba Commissioner of Food Safety haibasi aikoi gi Commissioner of Health and Family Welfare na normally ek ki matungi na hoi district level da designated officer sing lai designated officer sing makha da food safety officer sing lai hairiba Commissioner of Food Safety designated officer food safety officers hairiba sing ase section khargi as per section 36 ki matungina diogi function then section 37 ki matungina food safety officer sing asina mane kari thabak pangthokani karamba duty tawgani haiba sing ase mayek seng na iduna lei aduna ngasai akoi takpi giba matamda registration amadi licensing matang dani hoji takpi ri base first of all ihan han bada kanaguma nupa amana nupi amana chinja ki lalolitik togi haiba taragadi mahak valid oiba registration certificate natri hairaga license habese yaugdragadi ma kanaguma nupa nupi amatada masi food business operator se hobi ati licensing system habese makal ani thona khaidoi ahan bada akoigi state license haiba ma ani shubadana central license haiba ma state license amadi central license habese kadai da kheni haiba taragadi state license haibasi magi quantity ban puthokadori bachang adugi matungina masi central license oigani natraga state license oigani haibasi lepi state tasu ani thokna lei license haiba maga registration certificate haiba maga license haibasi na magi quantity dugi matungina haibadi achoubu makal gi business to kambu singse khare hena chaubu makal gi kambu singase license ki manung da challi aduga registration certificate haibadi ju a kind of license amani hairiba registration certificate achi akoina kari hana khangni that belongs to petty food business operators petty food business operator haibadi kaino no magi natragana se mana karbar togu matamda lalolitik togu matamda 12 lakhs of rupees per annum masigi below the labor targadi masi wo akoina petty food business ki manung chali makoi sing aduda akoina registration certificate p aduga above that madugi mathak thangbuda labor sing asina licensing ki process tawi now Manipur ki context ta akoi ayamba food business operators in all the districts more than 50% di registration certificate se lauri na haijabe yai asigi matakta license amadi registration ki damakta aikoi hanba leitana lep leitana aikoi ki food safety administration hoji kan honajari now registration karam na tawgani haiba matang hida ai kitang public ki aware na ba ai haijage ihan hanbada kanaguma nupa amana nupi amana man registration certificate asi loge haiba taragadi aikoi form ama mari leinaba designated officer ki office ta lakpiraga mana lobi gani hojikti masi online system da tawre adubu online system da tawre harga su aikoi ki forms da bharat sarkar na pb riba act rule yaw samani hari ba form se man pirakpa matamda form je ichu to matamda kari documents darkar lei as for example khudam moina hairabada nangi permanent residence certificate adagi aadhar card or magi qualification adagi man kari thambam thoi haibna chingba mayam sing layout kayam chawuno kayam pakpano kari manufacture tawgudobuno haiba sing asi details oina form jida loina palli hairiba form se mamut tana niyom chumna mention laba matung jidaida mahakna designated officer sidaida submit tawgani submit tawrubaga hek matungda nimit taringi manungda whether submit tawriba form se whether it is reliable or not haiba se designated officers na food safety officer sidaida advice pigani nang chatlo yangchallo check tawro
तौगदोरिबा चेक ती करिनो registration nama tawbu matamda the condition of the registration che whether chummabra natraga lalabra haibase masi check tawro haina akoine advice pigani food safety officer na madu inspection chatkani food safety officer na inspection chatlaba matungi daida designated officer submit tawgani hariba food safety officer na inspection chatpa matamda karigumba makalgi pamdaba natragana ngasai satisfy oidaba taragadi food business operator aduda nang sugumba amadi khara phagana bohonaro natragadi masi piba yaroi haibina singba advice mayama torongani karigumba adugumba makalgi chingnaba che amata leitaba taragadi within 30 days from the date of inspection madugidi akoina registration certificate se akoina issue tobi yare ani subada licensing ni licensing jo chap mane form logani then form lor matungda akoina number ama pigani identification number hai masi unique identification number hai adu masi akoina chinjabani hariba sigi matungi deida akoina inspection tawgani inspection the condition of the license the yauriba pochai singche illabra kayam yamna pak chawi magi de leriba food handler singche communicable level diseases leibra leitabra then magi laboratory leirabra leitabra karigi laboratory khudam moina packaged drinking water ama manufacture tawre or chinja khare manufacture tawgu matam sida microbiological lab darkar lei kaidong bagi magi chinjak se microbiologically safe oire haine na ba ising se microbiologically safe oire haine na ba chemically physically safe oire haine bi damakta microbiological gi leirabra magi food handler sing se condition of license da piriba rules and regulations mayam sing se ma makun ma chauribra leina leiribra masamana karam tauri then hygienic condition han lei hariba basic hygienic condition sing se illebra nataga indabra haibase akoina proper check torbu matung jidai daida within 60 days gi manung jidai daida akoina mase complete oigani hariba within 60 days gi manung jidai da akoina check tawu matamda pamdaba makhal gi nataga na akoina satisfy oidragadi improvement notice haidana swai matang jimadi nang si semto o swai matang jimadi sima semto kadawni haibana singba singa se akoina advice pigani then makoina madu improvement notice to akoina pibagi matungina moina semtok nabo honagani madu in 60 days gi manung jida mane apply torkani ado hariba 60 days gi manung jida daida mana pidai ba posak si improvement si pide haina akoina chumme haina lorgadi 60 days gi manung jida license issue toba yai natri hairagana within 30 days ki manungda ngasagi date of inspection to the paraga akoina license pibi yai karigumba punamak singchigi onabada akoina satisfy oidre haiba taragadi another 90 days gi matungda applicant na amuk khanna license pin na bagi damangta akoida apply tobu yagani acha hauji registration amasung license ki matangda Brojendro na ningthijana takpire 30 days ki manungda natraga 60 days ki manungda registration and the license pigani asigi makha tarak pasidi ai ukilda aikhogi aina sigi procedure amasung masigi penalty provision laibra haibasi laktrige ki mamangda break amatang logjage break ki matungda procedure and penalties amu makha tana mayapunu yengminakisi welcome back howjik I number later, but in a Makada rule of Musulere, rule sing to Takpikre, I could Brojendro, I get an issue case now. Handa Amuk, I Sigi, procedure, Atagi penal provisions, attention curricari, labor, Haibutu, Samarjit, Ukildegi Mutabishi, Sigi Matang, the Kayam Saw, no, section cam, labor, no, penalty, no, come do, no, Haibudum, the make saying, I could put no viewers, Sugain Tambishi. Exigi Khada, Punna chapter 12 chapters layin, 12 chapters the 101 sections. Like Adugalena settle Ani Kuxuli. Settle Ani Super Settle, see Amaru section 97 Matuina Nasagi. Laws Mayama put safety and standards like to me among the Leramba laws Mayam repealed to we. And a high laws Mayam section of the settled to the piri. Right from put adulteration the Horga. All the orders issued thereafter, then all the orders issued under essential commodities like Makar issued orders may have repealed or have put to the period. Then all these sections, as the question put forward by the anchor is that Sigi Exigi Makada, Sagi panel provision labor offences like what type of offences do have any questions? Sigi Exigi Makada offences and the penalties.
is of two types. Civil penalties then serious more serious penalties including imprisonment jauna. Makal ani ki penalty lay fine khatang na ngasai tawring offensive fine khatang na dum kano tawraga dum yagado ba magi marandu kokpa yagani adigi ngasai ko guess tamono so ba improvement notice adu da yam tawraga malde thorpa yaba kano so dum offenses kari scope su lady. Then asigi akoina jungle gadoisi x makada aina khanjabada Quaidigi Chauba fine si 10 lakhs puki fine sina Quaidigi Chaubra in a Kanjay. Sisi Karma fine have the misleading advertised over. Heidi Aina Putokode food product siga. Yamna Kamta Marila in the Monda Mana Hena Heisenba Hena exaggerate Torga Madugi Potuna. Neon the swallow Gado Portugi Magi gravity to younger action appears 10 lakhs na the maximum of Branacali. Sisi misleading advertisement over group to the Oyadini. Then at the Gidi. Say for example, ngasai licensing process, then registration process ma haibigre. Then ngasai food business operators mayam jina tawriba. Any food product ama consumer amana yaning masi chingnaba natraga contaminant jawba kaino magi maram amagi chingnaba leitaragadi. Ngasai food safety officer is the heart and the soul of this particular food safety and standard sector. Food safety officer ki role yam na chawre. Food safety officers the ngakni hojik lagada economy amsi. Food safety officers the magi masai heart and the I waganda heart and the kanoni magi men kano haigatra men active role is food safety officers ni. Ngasai consumer yaning de contaminant jawre have signal later. Now he has to report it to the food safety officers with the sample. I samples Lani samples Piramatunda put safety officers in the Togdisi. He can send it for Kanoda food analysis, food analysis and a Sigimakaz the Lago, food analysis Hagani, analysis na, Masi Yangani, analysis to the Tab the Gimatakta, Amuk put safety officers in the accredited laboratories Miam the Su. As I had a sample to Taraga, Kanoto. Then food analysis in a Pigatoba, report Amok Lani put safety officers the Picalani, put safety officers in a Masiki Posidi, Kitang Kanomo, Gradom, now the matter is to be reported to the designated officer. Designated officer na Karim Masina Mana commit to offenses, Masi penalty Katanga, Masi covert over Natragamai positive Natragadugi, High Sembox and Tabuzi penal Katanga, Yani, my Pagatan imprisonment report ki Yauroi, Hargadi, now Sigi Posimana, food safety officers authorized the Rokana Sagi, sample to report in the period of food safety officers adjudicating officer the pigini. Adjudicating officers in the Taudis and all fine. Taway our provision mayamdu, provision Yamre must single when has it triggers to Sagi chapter 9 day Yauriba, provision mayamdugi penalties marine provisions mayamdugi. Partungi the adjudicating officers in a mana the right Taviare or Tawayare Tawabu, Masagi, Son Gatoriba Sagi penalty, Pigi or meet the agreed party to the man notice mo pigani, notice to my respond to money within the stipulated time, man notice to respond to Ogni, as they the whatever Tarpa decision do, Madu decision na Kanoyani, Aduga in case with the Pendata Hagadi, Exi Makatazu, food safety tribunal Hadna, Dugi tribunal Amasum Lagani, tribunal Zigi, or Mimi and the side district just where Mokolma may am the Magi appointment structure Malagre. Then tribunal the appeal Tarokani, then appeal Taromatung tribunal Rai, then Rai see Mukpendre Hagazu, then he can go up to the level of High Court. High Court Lagotargati, then division bench Gita, just anything Kanomana, Bensamana, High Court Bensamana Tagani. Then, as far as those offenses which are of serious nature, my injury, my grievous, Sibo Bokta, Magi Kasakis to Sarubugi, Torpa Yabanina, Masiki Matang is the D. Magi imprisonment ki sahido, Magi quantum of punishment to Matungina. Ilaga, my Karamba court, Sakadege, Karamba court, Kanota Wadege Havadini. Adanasagi up to 1 year, less than 1 year, Buki Kanosina, judicial magistrate, Singina, my district level judicial magistrate, first class Singina, Tawai, Aduka summary proceeding oina, Adam Changan Bay, summary proceeding, Hagating Asagi, reply nung people Yamna procedure, Yamna cumbersome procedures to Sangandana, Adam Chamsamna, Yamna. Chamna, Yamna, some among the summary proceeding of Mataraga, conviction PBI. Convictions in case judicial magistrate, Adugi case, Mark to the Masiki Highway punishment, Kitang Muni Yang Zalagati, Sahi Matiki and Sakiba Yabagi Pum Lairava.
अदुई तारगदी माना तौदि समरी प्रोसीडिंग तब यारो अदुददी एंटायर क्रिमिनल प्रोसेस कोर्ट यावरिबा मागी प्रोसीडिंग दु इल्लनी अरुगा मागी प्रोसीडिंग चंगलनी देन अदुगी तागदबा मागी पनिशमेंट अदुदा कन्विक्शन की अदु पोर्ट लानी then for those serious cases where grievous injury sibabu ki kano to bosida food production mar morga sian lagadori ni adu dagadi sei ahum boki penalty pibi yaw posna ngasai special court haidna koi khoi district court leiba koi sessions court singsida akoina specific food safety and standards ki makhada sigum special court mayam seme aduna special court singsida hojiki haiba serious hoiba yamna grievous hoiba nodugi offenses singdugi di ngasai special court da amuk चटकनी अदुना सीरियस ऑफेंसेस सिंगिनी सिदु समानी स्पेशल कोर्ट ने तारी ऑर्डर से एरोल पेन द तारगदी हाई कोर्ट में चकनी सिदजो अदुम डिवीजन बेंच दा अदुम तागनी डिवीजन बेंच की कनोनी डिवीजन बेंच जज ने दिगी ताबा यारोय नन सिदे देने थमजनी पोर्ट न फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ए की मखादा एनी ऑफेंस से मसी प्रोसिक्यूट तोगे नत्रगन मंगोन पेनलाइज तोगे हाई तारगदी इट शुड बी मेड विदिन ए पीरियड ऑफ 1 year तहोगदबनी 1 year सी मनुंग तहोद तारगदी एक्सी न पीरिबा पेनाल्टीज नत्रगन मागी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अदुदा मैम से मसी चनरोय तबुदबु एक्सेप्शनली कई मखोगी फूड सेफ्टी कमिश्नर ना मसीगी केस दी सीरियस होई मतम जान कोई चई अमुगी मनुंग तहोदरे हारगसु चई अहु मुक्की मनुंग मसीगी पोस्ट एक्सटेंशन अखोगी स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी सिना जागी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ओइबी ना हाबी बको तामोना हाबी स्टेट की कमिश्नर सिना मसीगी पोसी बाय पासिंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर मसी पोसे एक्सटेंड तौरे अदुना मसी वी कैन स्टिल एजिटेट इट फॉर द competent court of jurisdiction तौबो याय ना ऑर्डर म थोगांददी yes up to a period of 3 years तौबो याय otherwise all offenses penalties under this act should be completed or met cognizance law court bi was within 1 year from the date of occurrence तौगदबनी हाइबो बोतिन आइन सिना मयेक सेंगना पिजै प्रोसीड्यूर म लेजै आइन सिगी वांगदा थबक तौरमबा फूड प्रोडक्ट नत्रगना एग्रो इंडस्ट्री तौरिबा सिंगसी सुसोई सोइदना दंडी फंगनी दंडी मखल अनि लै अमना सिविल पेनल अमना क्रिमिनल पेनल हाइदना अनि लैगनी हाइबसी अखोइना एडवोकेट साहब ने मयेक सेंगना ताकपिरे असिगुबा पेनल प्रोविजन लैरबनिना आई अखोगी ब्रोजेंदो दम लाक्सगे ngasi mak akhoi Manipur gi context yengaga puthoraiba pochei singsida aina yadu mongi kari taurum lagadi kaya yamna dandi pangiba natragana physically asai mechanically yanjindaba singdugi matangda elaborately mate khardaga tambisi matam yamna sang leisalaktabanina prajada aware oijahongna nabagi tabakta अखोगी एडवोकेट साहब ना हाइबीगी बदुदा आई अमतंग सप्लीमेंट तौजौगे कनागुंबा फूड बिजनेस ऑपरेटर अमना लाइसेंस याउदना नत्रगना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट याउदना माना मागी बिजनेस ता होरंबा तारगदी आइन करी हरी एटलीस्ट 6 months imprisonment along with 5 lakhs of rupees बौदा मंगोंदा एक्सटेंड तौबी आई असुमाई तौदना डिफरेंट सेक्शन दा अखोई एडवोकेट साहब ना हाइबिग्रे डिफरेंट पेनाल्टीज ngасagi imprisonment pibi yaba mi du siragadi paisa kya pibi yaba asina chingba hai pumna maksing se ihan han bada aikoina sample haiba ma logani hairi ba sample si karmaina logani food safety officer duna natre hairaga designated officer sina market te yoli ba pochi aikoina chingnaba leiraba चिंगनबल लेरबा तारगदी अखोइना नंगी पोचे चिंगनबल लेरे साइदना सैंपल लौगनी सैंपल लौगी मेथड टिकर माइ लौगनी सैंपल अमा लौबा हाइबसे सिमिलर चप मानब पोचक मरी खा अखोइना लौगनी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम मागी ग्राम क्याम लौगनी मिलीग्राम क्याम लौगनी हाइब लेको हाइरिबा सैंपल मरी से इहान हमबदा सैंपल अमना अखोइनी स्टेट की एक्रीडिटेड लैबोरेटरी दा थागनी अनि सुबा सैंपल अबसिना अनीशुबा अमदी अहुमशुबा सैंपल सी डिजिनेटेड ऑफिसर दा मसी सबमिट तौगनी मरीशुबा सैंपल सी ngасagi अखोइना सैंपल नु लौरिबा फूड बिजनेस ऑपरेटर की फुल राइट नि माना नकोगी स्टेट की लेवल दा लेरिबा सैंपल से अखोइ थाजबा वाटली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अदुना ने भारत सरकार ना एक्रीडिटेड ओइबा लैबोरेटरी अमदा अखोइना थाजगे हाइबा तारगसु on request to the designated officer da mahana request toraga mana atop haje haibe any accredited laboratory which is notified by FSSAI na notified toraba laboratory me hekta thabi
तौबदबु अखोइना सैंपल से लौद्रिङैदा सैंपल से लौननबगिदमक अखोइना पेपर स्लिप हाइना अमा सिजनै हाइरिबा पेपर स्लिप असे मसिदा कनाना सोई तौगनी डिजिग्नेटेड ऑफिसर सिना सोई तौगनी मसिदा फूड सेफ्टी ऑफिसर दगी कोड नंबर अदगी मागी लोकल एरिया की जुरिडिक्शन असिना चिंगबा मयाम असि याउरी मसिगी प्रोसीड्यूर से आई समझनजरगे को मसि हाइरिबा अखोइना फूड एनालिस्ट थारिबा सैंपल लसे analyst na within 14 days from the submit of the sample do submit torba matung nimit taraga marigin manungda magna madugi analysis ki report se pirakani kanada pirakani designated officer pirakani then designated officer namase food safety officer namase pigani as per report from the food analyst ki report ki matungina masi miss branded tore नत्रगे एडल्ट्रेशन तौरे हाइबना चिंग यौब तारगदी एज पर प्रोविजन ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अखोइना करी तौब याबगे हाइब वफम सिनी मतंग सिदि योरप मतमदा अखोइना खनगदुरिसे अनीनी डिजिग्नेटेड ऑफिसर की लेवल द बोगदा अखोइना एनी काइंड ऑफ फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन जिबु थुगाइरगदी अखोइना प्रोहिबिट तौबगी हक लै देन फाइन तौबगिचु डिजिग्नेटेड ऑफिसर की लेवल दा अखोइना तौब याय करिगुंबा अखोइना मसि कितंग सीरियसली ओइना हेना खंजल अब मतुंगददी मसि कैदोगनी अखोइना फूड सेफ्टी ऑफिसर द इंस्ट्रक्शन अमा पीगनी मसि प्रोसिक्यूशन तौननबगिदमक्ता नंगना फाइल अमा पुट अप तौर ओ माना फाइल जी पुट अप तौरब मतुंगदा अगेन वी शुड रिफर टू द एजुकेटिंग ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल दा यामद्रबदा डीसी नत्रगा एडीसी दगी तादबा मन एजुकेटिंग ऑफिसर की लेवल दा लई अखोइना फाइल से मोद पुट अप तौगनी अदुगा प्रोसीडिंग जे चथरगा प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन से अखोइना इशू तौरगा तौगनी अतोप अमना पेनाल्टी असिना जेल चु थमनिंगबा imprisonment पिनिंग बतारगदी अगेन डिजिग्नेटेड ऑफिसर न कैदोगनी अखोई कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी दगी हानि अप्रूवल लम लहोगनी हारिबा अप्रूवल जी के लोइनना अखोइना जेल थंबा पामे फाइन जी तोबो पामे हाइबा तारगदी मदुगी अप्रूवल लु लौरगा अखोइना प्रोसीडिंग जी ngसागी कोर्ट के प्रोसीडिंग जा होय चथगा मतंग सिदे अमतक खंगजेनुना डिजाइनेटेड कोर्ट फूड इंस्पेक्टर अतै गवर्नमेंट की एजेंसी सिंगसिना तौगदबदुदी सेंगा ताकपीरे मिचम प्रजा अमना कैथेंदा दुकानदा करिगुम मखल खरगी पोचे चिंगनब लेरबा अदुरगदि मिचम सिंगदुना करी तौबा याय हाइबो चप्तग तेन तक तंबिरम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन मसिनी अइसे इचम चम नुपा अमनी ऑफिशियल जु नत्तबा अइना करिगुम पोट अम लेरुरे खुदम होना अइ होजि सि लेबे लेबा मतमदिदा अइना पोचे एडल्ट्रेशन तोरम यायना चिंगनरेबा अदुरगदि होटसेल आई डू हाइबनी अदुरगदी इमीडिएटली अइना लेरिबा पोसक से अइना स्टेट की लेबोरेटरी दा अइना लेरिबा पोट से एडल्ट्रेशन तौरब्रा नत्रगा तौदब्रा हाइबसि चंगनरबा लेरगदी माना सैंपल जे थाबि याय बट ख्वाइदगी फबदी माकी एरिया डिस्ट्रिक्ट टू लेबा डिजिग्नेटेड ऑफिसर अमदी फूड सेफ्टी ऑफिसर द इंफॉर्मेशन पीरगा तौबनदी हेना फै अदुम ओइना मपु मसि पीद्रे ना खल्लगसु महाना पोट लेबा मतमदा ngसागी फूड बिजनेस ऑपरेटर सुदा हाइरमगनी अइना लेरिबा पोचे चिंगनरे चिंगनबना मरम ओइदना अइना नंगोनगी लौरिबा पोचे अइ लेबोरेटरी दा थागदोरिबनी को हाइबसे मंगोन द इंटिमेट तोरंगनी इंटिमेट तोरबा मतुंगदा माना लेबोरेटरी दा सबमिट तौगनी एज पर प्रोसीड्यूर ऑफ एनालिसिस फूड एनालिस्ट ना माना एनालाइज तौगनी एनालाइज तौरबा मतुंगदा मागी रिजल्ट तो डीओ अमदी ngसागी फूड लेबा लाइबा कंज्यूमर परचेजर दुदा अखोइना पीगनी मधु पीरब मतुंगदा करिगुम मखल की एडल्ट्रेशन मिस ब्रांडिंग असिना चिंग तौरब तारगदी इवन लेबद चंगिब पैसा छे मसी अखोई डिजिग्नेटेड ऑफिसर दुना परचेजर दुदा हंदोकनबगी आइन जे पीरी आइना ngचरिबना अहोय एज ए लेमन प्रजा अमनदी अहोय लोगी चटना कंक्लोन मयाम दुदी लोइना खंगबम थोकजदे अहोय खंगजदे हेने लौरसे अहोय चिंगदि चिंगनेरे पोचे ख्वाइदगी नकपा अहाकना तौगदब चिमतंग थंबियो अइना सोम दुकानदार ने अइजना प्रजानी अइना चिंगनरे पोचे लेबा ए नंग पोचे चिंगनरे अइ लेबोरेटरी दा चेक तौरनी को हायरगा दुम चपीरो चेक तौबी पीबीरो पाउ पीबीरो एनालिसिस तौर कान दुदे रिपोर्ट ला अइ मादी खंगजे पोते लेबोरेटरी कदाई ले कदाई दा थाने मतंग हिदना अइना हाइजनिंगबदी मणिपुर की प्रजा खुदिमकना सिगुंबगी केस लाकपा तारगदी मणिपुर पुंबगी डिस्ट्रिक्ट लेवल दा डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हाइबसिंग लई फूड सेफ्टी ऑफिसर हाइब लई मेडिकल डायरेक्टरेट सु लई असुगुंब डिपार्टमेंट असिदा मरी लेनब डिपार्टमेंट दा पाउ पीबीयू अदुगा अखोगी
स्टेट की ओइबा लेबोरेटरी अमसु मेडिकल डायरेक्टरेट की मखादा लंफेल पाता लैबा लेबोरेटरी से कौबिरगनो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर स्टेट अदुगा एनी चिंगनबा लैरबा अत्रगा पामदबा मखल की पोट लैरबा नत्रगा पोट अमा लैरुबदा करिगुम खुदोंग थीबा नत्रगा अखोना हांगदोबदा करिगुम पामदबा लैरगदी मरी लेनबा डिजिनेटेड ऑफिसर सिंह मरी लेनबा फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंह डिस्ट्रिक्ट लेवल दा लैरिबा सिंहसे मसिदा पाउ पीबियु अदुगा अखोइगे लेवल दगी करि तौबा याबा लैबगे हाबदो खुदक्ता अखोइ इमीडिएट एक्शन लौजगे आइन सिगी मखादा सोइदना तौगनी हौजिक एक्सपर्ट अमसुंग एडवोकेटना फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट 2006 सिगी मतांगदा यामना मरिक चुमना थंबीखरे अखोगी वायल अमसुंग वातेम की लोइसलकपगी तंजा लौजरगा वायल की दमक्तदी एक अमसुंग रूल्स लैरे अदुगा वातेम की थाक्सी यौरक्तबगी होतबदा सरकार की एजेंसी सिंग पाइकगदब ताकबीखरे अखोई मिचमना हौजिकती मणिपुर की ओइना निंगोल चाकौबगी पोचे याम लैगदब लै गोवर्धन पूजा की याम लैगदब लै दिवाली की अथुम माव करी करी नो चाना थकनबसु यामना लैगदब लै मरम मसिना अखोई इम्पैक्ट न्यूज में येंबिरिबा म्याम पुनमना ngasidagiदी मिट ताकोंग सेंगना सेंगदोगा लैरसी चिंगनबा पोतपु लैरुरबा अमसु पोतयान ओइरमगनी हाइना थाजरबा लंफेल द लैरिबा मेडिकल डायरेक्टोरेट की मखादा द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट असिगी मखादा डिजाइनेटेड ऑफिसर सिंह अतै अतै थौपुबा मयाम अमा लैरे पाउगंग पीबियु मधुगी पाउजेल फंगब मतुंगदगिदी सुंसोय सोयदना वायल वातेम चथरक्नबगीदमक्ता अखोई ताइबंग मियोबगी हक्चांगबु नादा येक्तना ngak सेंदुना फना थमनबगीदमक्ता अखोई मिकअप थोकलसी ताइबंग मियोबगी हक्चांगदा दरकार लैरिबा मचल मंगानी मचिमतंग पाउजेल जगे अहानबदा कार्बो चनांगी सरुक अनि सुबदा हाइड्रो इसिंगी सरुक अहुम सुबदा मिनरल खोंगी पोथोक मरी सुबदा फेट महाव सरुक अमचु प्रोटीन पांगल की सरुक मचन मंगा सिबु सुना चारबती नादा येक्तना तिंजंग काइजंगदना लैबा अखोई मियोइबा ओइरसी हाइबा पाउजेल से थमजरगा लेप्तना येंबियु था खुदिगी अनि सुबा इराय अमचु मरी सुबा इरायदा सुंसोय सोयदना इम्पैक्ट न्यूज की वायल वातेम की थौरमदा चटना कांगलोन अममम सोयदना पुदुना लाक्जगे ngasiगीदी काइननबगी या थंग मियामदगी निजरी